Donald Trump yongeye gutangaza ko yifuza guhura na Kim Jong-un wa Korea ya ruguru muri uyu mwaka, ariko Trump na Kim baherukaga guhura muri 2019 nyuma y'inama ebyiri zabereye muri Singapore na Hanoi, ariko ibiganiro byabo byarangiye nta masezerano yo guhagarika cyangwa gukuraho porogaramu kirimbuzi ya Korea ya ruguru. Ubu Trump yongeye gushaka uwo mubano mu gihe Amerika yanagabanyije imyitozo ya gisirikare ikorana na Korea y'Epfo. Buri gihe M23 itaha umujyi wa Uvira cyari igisebo gikomeye ku Burundi. Bari bavuze influence geopolitique mu rwego ruri totalement. Ubwo rero nabo barimo barara bakavuga bati karabaye igihe Baraka yabimaze gufatwa byaba birangiye, na influence geopolitique tuzongera kugira muri aka karere, ariko njye uko nabigarutse nibo babyiteye. Reka mbasuhuze nanabaye ikaze bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com mu bice muherereyemo bitandukanye, mpereye ku badukurikiye bari mu Rwanda, ku badukurikiye bari mu bindi bice bitandukanye bya kano karere k'ibiyaga bigari, ku bari muri Uganda ndabasuhuje cyane, nako kandi nsuhuje abadukurikiye bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi, muri Kongo Kinshasa cyangwa by'umwihariko muri Sud na Nord Kivu, nako kandi nsuhuje mwe mwese mudukurikiye muri mu gihugu cya Tanzania n'ahandi hatandukanye hirya no hino ku isi. Yabasuhuza ndi Benjamin Babu, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Rudahunga Desire, dusesengura amakuru atandukanye avugwa hirya no hino ku isi. Turaza kwibanda ku karere k'ibiyaga bigari, ariko nanone tujye muri politiki mpuzamahanga. Perezida Donald Trump yavuze ko yifuza guhura na mugenzi we wa Korea ya ruguru Kim Jong-un. Abakuru b'ibihugu byombi baherukaga guhura muri 2019. Ese umuhuro w'abagabo urashoboka? Byose turaza kuba tubigarukaho. Rudahunga Desire, ndakwakiriye, nizere ko umeze neza. Ariko meze neza Babu, ndagusuhuje ndetse suhuje n'abadukurikiye, abanywanyi bacu bari hirya no hino, harimo umunywanyi wacu ukunda ibiganiro byacu cyane, Metre Ntabwoba, ndamusuhuje cyane nawe. Nongo gusa Metre Ntabwoba, hari n'abandi duhurira ku rubuga rwa Bwiza nabo baba badukurikiye baduteza amatwi. Bose turabasuhuza. Hari witwa Merari nawe ukunda ibi biganiro cyane, utajya rwose ashobora kuryama atarabibona. Yego. N'abandi bari hirya no hino ku isi, haba i Burayi, muri Amerika ya ruguru, muri Afurika, hari n'abigeze kutwandikira bari muri Cote d'Ivoire bakurikira ibi biganiro cyane cyane, ndetse n'abandi mu Burayi bw'amajyaruguru bakunze kwita muri Scandinavie. Yego. Tubagira abanywanyi benshi cyane badukurikira, bakora ibiganiro byacu. Hanyuma dutangira ikiganiro cyacu, Rudahunga, umunyapolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa yongeye kuzamura impaka zikomeye ku kibazo cy'abanyamurenge bo muri RDC, avuga ko nta bwoko bwitwa abanyamurenge bubaho, ndetse ko kuba nta rurimi rwihariye rwitwa ikinyamurenge ari kimwe mu bimushyigikira. Ariko ibi byabaye mu gihe ikibazo cy'umwirondoro w'aba baturage b'abanyekongo kimaze imyaka myinshi kiri mu mizi y'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC. Ku rundi ruhande, ubushakashatsi butandukanye bufata bari abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo nk'umuryango wihariye w'abanyekongo. Nyuma ikibazo naheraho nkubaza, ese koko kuba nta rurimi rwitwa ikinyamurenge rwihariye biragije kugira ngo umuntu akane ko abanyamurenge ari umuryango cyangwa ubwoko bwihariye nk'uko Fayulu yabivuze? Urakoze Babu. Iki ni ikibazo kimaze imyaka n'imyaniko muri Kongo, kigibwa n'impaka, kigaruka buri gihe,
kugira ngo cyateje n'intambara zikomeye, habaye intambara y'96, intambara y'98 gukomeza, aho abakomoka mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babona yuko atari abakongomani. Ariko si no kuvuga ngo ni abanyamurenge gusa, wenda tuvuze abanyamurenge ikibazo cyabo ni ukuvuga ngo muri Sud Kivu tubona abanyamurenge, muri Nord Kivu tukabona andi moko harimo abarwandofone bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko abo bose nta muntu wakana ko bafite inkomoko mu Rwanda. ngira ngo na Muzehe Tito ejo bundi yabigarutseho, ni ukuvuga ngo ahubwo bakagombye ayo moko yose, ni ukuvuga ngo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo tubona abanyamurenge, abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ni ukuvuga ngo bakunga ubumwe, ari cyo kintu wabonye na Tito Doka yazamukiyeho. Rero nge iyi mvugo ya Fayulu ndayibona nk'imvugo yo gukongeza, ya mvugo nyine isanzwe muri Kongo yo kumva yuko abo bantu atari abakongomani, ngo ahubwo bagomba gusaba nationality. We arashaka kwerekana ko, ukuntu namukurikiye mu ijambo ryavuze ari mu Bubiligi, arashaka kwerekana ko basabye nationality bakaba abakongomani nta kintu bitwaye, atari ko turi abakongomani by'inkomoko. Ariko ibyo ni ukubeshya, none se kuko uburyo ababiligi bagiye bakatira imipaka, harimo igice cy'abanyarwanda bagiye bakatiraho imipaka, hari abo muri Nord Kivu, wenda abanyamurenge bavuga ko bagiye muri Kongo kera cyane, ngo njya numva amateka avuga ngo mu 1400 aribwo bagiye mu Rwanda, nako muri Kongo bavuye mu Rwanda. Abanyarwanda bari muri Uganda nabo bakatiye imipaka, hari no muri Tanzania nabo nuko, ariko ibyo bihugu byo byarabikemuye, ibyo byabahaye ubwenegihugu. Ni ukuvuga ngo tuvuga kubaho ubwenegihugu gutya naturalize, byo byabafashe nk'abenegihugu. Ni ukuvuga ngo rero ikibazo gisigaye kuri Kongo, no gufata abaturage babo, yego bafite inkomoko mu Rwanda bitewe n'amateka, ariko kibafate nk'abakongomani. Kuko iyi dosiye nubwo y'abanyamurenge dushobora kuyisanisha n'iy'abari abazungu bari muri Afurika y'Epfo bagiyeyo kera cyane, yego bafite inkomoko mu Bwongereza, abandi bafite inkomoko mu Bahorande, ariko ntabwo bavuze ko abanyafurika y'Epfo, Afurika y'Epfo irabendera nk'abanyafurika y'Epfo. Ni ukuvuga ngo rero ni ikibazo kuri njyewe mbona cyo gukongeza ya mvugo y'abanyapolitike muri Kongo, imvugo y'urwango, musubire iwanyu, ibi ntabwo bitane na bya bindi Habyarimana yavugaga ngo inkotanyi ngo ni Abaganda, cyangwa se ngo ntibasubire iwabo. Ibi ngibi bya Fayulu ntaho bitandukanye na ziriya mvugo za Leon Mugesera wavugaga ngo Abatutsi ngo ntibasubire iwabo muri Abisiniya, ngo ntabwo ari mu Rwanda, doka bita abanyamahanga. Akenshi zimwe zaba ari imvugo zo gushaka kuzana amacakubiri no kwima uburenganzira abo baturage, ari nabyo rero ubona ahanini bitazigera bitanga igisubizo, ahubwo niba bashaka kubambura ubwenegihugu bwabo bizateza induru zikomeye cyane. Hanyuma iyo umunyapolitiki ukomeye nka Martin Fayulu ahakanye ko hari ubwoko bw'abanyamurenge, bishobora kugira ingaruka ki ku biganiro by'amahoro no ku gushaka igisubizo cy'amakimbirane ya RDC? Biragira ingaruka zikomeye, kuko urumva umunyapolitike nk'uriya ukongeza ngo aba bantu ngo ahubwo basaba ubwenegihugu, ngo ntabwo ari abakongomani, basabye ubwenegihugu twabubaha, nizo ngaruka nyine z'abantu baharanira uburenganzira bwabo. Kukubwira ngo abanyamurenge uzabambura kuba abakongomani n'imyaka bamaze muri Kongo, ibyo biragoye, ahubwo bazabiharanira. Kandi mu kubiharanira babu ntabwo bazaharanira kiriya gice gusa barimo, wenda igice bazwimo cy'imisozi ya Mirenge, ya Murenge, cyangwa se muri ya misozi miremire ya za Minembwe. Bazaharanira uburenganzira bwabo kugera na Kinshasa, kuko no muri Kinshasa harimo abayobozi b'abanyamurenge barimo, ndetse nabo barashaka kubirukana, ariko ba Gisaruse n'ibandi si abanyamurenge.
abanyamurenge ubwo ni nko kubwira n'izamvugo n'abari mu gisirikare n'abamasunzu bakiri mu gisirikare cya Kongo cyo kubabwira ati mwebwe ni gute muri mu gisirikare cya Kongo kandi mutari abakongomani. Ahubwo ikintu kibabaje muri Kongo nuko tubona abakiswe abakongomani barabambura ubwenegihugu bwabo. Ubu turavuga abo banyamurenge ndetse no muri rusange n'abariya bari muri za Nord Kivu, ubwo muri za Masisi na Rucuru abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, noneho ngo bakimika interahamwe zimaze imyaka 30. Nabonye no mu nkuru yasohotse kuri bwiza.com harimo ahubwo abari mu nteko nshinga amategeko, abari mu gisirikare cya Kongo batakagombye kubamo, ahubwo bakagombye gutaha iwabo kuko FDL ari bo n'abanyarwanda ntabwo bamaze imyaka 30 bahunze kandi barakoze jenoside yakorewe abatutsi. Abo rero ahubwo nibo bagombye gusubizwa iwabo kurusha uko ubwira abanyamurenge bo bakongomani ngo bagira iki ngo basubizwe iwabo. Kuri njye rero nkabona ko bizakomeza nyine guteza ikibazo cy'imvururu muri Kongo. Izo mvugo za Fayulu ahubwo ntabwo zigamije kuba zagabanya umwuka mubi, ahubwo ndabona zirimo gukongeza. Iyi mvugo ya Fayulu wayibona nk'impaka zishingiye ku mateka y'igihugu cyangwa ni nk'imvugo ishobora kongera gucamo ibice abanyekongo mu gihe igihugu cyabo gisanzwe kiri mu ntambara? Kuri njye ndayibona nk'imvugo zo gucamo ibice abanyekongo, nk'imvugo zabareho mu Gesera zo kuvuga ngo aba bantu ntabwo ari abenegihugu ni musubira iwanyu. Ntabwo rwose mbibona kuko izo mpaka zakagombye kuba zaranavuyeho. Buriya ku bwa Mobutu byibuze ku rundi ruhande rumwe wabonaga ko ibyo bintu byasaga nkaho bitari hejuru cyane nk'ubu ngubu, kuko ku bwa Mobutu wabonaga ko bazayirwa bose bageraga ku butaka hariya mu burasirazuba bwa Kongo, abari nako ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo bakaba barabazayirwa. Ariko izo mvugo za ba Fayulu yadukanye muri ibi bibazo ni imvugo za politike. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ni ingendo z'ikivugo muzabareho mu Gesera, ni imvugo zo gukomeza gukongeza amacakubiri mu banyekongo. Yes, kuvuga Fayulu kuvuga ngo umuntu ari ururimi rw'ikinyamurenge gihari, ariko bafite nabo ururimi rwabo rw'ikinyarwanda. Ibyo na Tito yarabivuze ejo bundi yabigarutseho, bafite ururimi rw'ikinyarwanda rubaho uburenganzira bwo kuba biyumvamo ko ari abakongomani ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ari nacyo kintu ubona twebwe dukunze kugarukaho ko amoko avuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo yakunga ubumwe akaba ikintu kimwe. Haba harimo abahutu n'abatutsi kuko bo baracyabikoresha muri Kongo muri ariya moko, bakaba baganira kuba abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubwo bazagira imbaraga zo guhangana n'izi nkubiri z'imiyaga ishaka kubacamo ibice, dore kubashyira ku ruhande yuko atari abakongomani bagomba gusaba nationalite. Icyo kintu ngiye mbona Fayulu arimo gushyira imbere.
kuri gere ndabona ntabwo ari impaka, nta mpaka zihari zo kumva yuko abanyamurenge cyangwa abakongo baravuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo bakagombye kwitwa abakongomani. Ni abakongomani by'inkomoko, ntabwo bagomba gusaba uburenganzira bwo kuba abakongomani, ahubwo ni imvugo zo kubacanishamo n'andi moko muri Kongo. nyuma tukiri kuri iyi ngingo, ibyavuzwe na Martin Fayulu byamaganwe mu buryo bukomeye cyane na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, wavuze ko imvugo nk'izi zishobora kongera kubiba urwango rushingiye ku moko. Ikindi kiremereye ni uko Fayulu yavugiye amagambo mu gihugu cy'Ububiligi, igihugu umubano wacyo n'u Rwanda umaze igihe warazambye. Nduhungirehe asa n'ukomoza ku Bubiligi rudahunga, yatanze umuburo w'uko ibihugu biha uruvugiro abantu nka bariya bakwiza imvugo z'urwango igihe kizagira nabyo bikabiryozwa. Ese kuba umunyapolitiki wa RDC avugira bene amagambo mu gihugu cy'Ububiligi bishobora gutuma Kigali ibona ko hari urubuga mpuzamahanga ruhabwa imvugo zishobora kubiba amacakubiri? Yego, ni ikibazo cyiza cyane, nibyo, kuko amateka agaragaza yuko diplomasi itameze neza hagati ya Bruxelles na Kigali. Hari ababyuriramo bagatangira gukwirakwiza izo mvugo z'urwango, kuko ibyo ngibyo n'ubwo Ububiligi bwasabye imbabazi mu 2000 igihe twibukaga jenoside yakorewe Abatutsi, binyuze kuri Minisitiri w'Intebe, bagasaba imbabazi bitewe n'amateka yabo yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko haracyariho abantu b'abayidiyologe bakomeza kubiba amacakubiri. Iyo diplomasi rero imeze nabi, itameze neza rwose, biri icyuho kandi leta n'igira ikintu bikoraho. kugira ngo si no mu Bubiligi gusa, ibi turabyibuka no mu Bufaransa, ibyari abategetsi bari bashyigikiye bamwe mu basize bakoze jenoside batanabakiraga mu bucamanza, ariko n'ingoma zihindukiye kuva ku bwa Sarkozy, nyuma no bwaje kuzamo François Hollande, ariko ubona ko kuri ubu ku bwa Macron imvugo nk'izo ngizo zaraciye. Yewe niyo nazizanye hari amategeko aguhana yagiyeho. Ubwo wenda ndavuga ku bijyanye ku mwihariko w'u Rwanda ko jenoside yakorewe Abatutsi, aho mu Bufaransa baherutse gushyiraho iryo tegeko rihana abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Rero mu Bubiligi kubera ko ubu ngubu umubano utameze neza hagati y'ibihugu byombi, ndavuga u Rwanda n'Ububiligi, yego harimo abantu bashobora kuririra kuri icyo ngicyo, Ububiligi ntibugire ikintu bikoraho, ariko aho kugira ngo bigabanye umwuka mubi hagati ya Kigali na Bruxelles, ibi ngibi bizakomeza kongera umwuka mubi, n'uburyo bwo kwiyunga buzagenda butinda nk'uko mu Bufaransa byatinze, kugeza ubwo haziye ubuyobozi bubasha kumva uruhare rwabo mu mateka yabaye muri iki gihugu. Ndemeranya nawe rero ko kuri iyo ngingo ko cyangwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ukora umuntu nka Fayulu ugenda agafata igice kimwe cy'abakongomani akavuga ariko atari abakongomani ari abanyarwanda, kandi amateka harazwi, akabivugira mu Bubiligi. Ububiligi rero buragira na declaration bugira ko bahita bajya muri za mvugo zabo ngo ni igihugu kigendera kuri droit d'expression, ariko droit d'expression ifata abantu bamwe ukabashyira ku kindi gice. Niyo waba wibeshye nuko baba babivuze wenda kuri ano moko akomoka mu Rwanda, ariko mu Bubiligi wibeshye ukajya kuzana ibintu by'amacakubiri ku yandi moko, haba hari amategeko abihana. Ariko impamvu nka Fayulu batabahana ubu ngubu, nicyo navuga nemeranya nawe, ni ukubera umwuka mubi uri hagati wa diplomasi uri hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Hanyuma mu gihe ikibazo cy'abanyamurenge kiri mu mizi y'amakimbirane cyangwa se impamvu muzi z'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC, ni izihe ngaruka imvugo nk'izi zishobora kugira ku biganiro by'amahoro, ku mutekano w'abaturage no ku mubano wa Kigali na Kinshasa? Ku mubano wa Kigali na Kinshasa kugeza ubu ntabwo umeze neza, ntabwo uhagaze neza. Ambasade yo Kinshasa yarayirukanye, nubwo ambasade yabo u Rwanda rutigeze ruyirukana, iracyahari ikorera i Kigali. Umubano ntabwo umeze neza rwose. Nimwe mu Gifaransa bakunze kuvuga ngo les conchons brûlent entre deux pays, kuvuga ngo itorosho rwose imeze
iri muri dogere zirenga 100 yego ku bijyanye na diplomasi hagati y'ibihugu byombi. Icyo ni kimwe ku bijyanye n'ibihugu byombi. Hanyuma icya kabiri ku bijyanye n'ibiganiro bihuza abanyekongo bo mu rurimi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse na Kinshasa, urumva ko nabwo haracyari intera ndende. Mu gihe ahubwo bo bakagombye ko barimo guharanira ko impunzi zabo zibunguka zimaze imyaka 30 mu nkambi muri ibi bihugu baturanye na Kongo, ahubwo urumva ko barimo kugarura iki za mvugo zo kuvuga ngo ntabwo muri abakongomani. Ni ukuvuga ngo ni ibintu banabisubije inyuma, ubwo barashaka ko bongera kujya kuganira ku kijyanye na nationality. Kandi usibye na Fayulu na Kinshasa hari igihe bigarukamo ngo impunzi ziri mu Rwanda ngo zita ko ari impunzi z'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ukumva igice kimwe ubutegetsi burabyemera ko ari abakongomani, ariko ikindi gice ngo oya bagomba bagaragaza ibimenyetso ko ari abakongomani, ko ari impunzi koko z'abakongomani. Urumva yuko rero biracyari urugendo mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri jyewe mbona ku giti cyanjye natanze ibisubizo bine. Igice cya mbere none niba Kongo itabashaka kandi bafite imisozi yabo yitwa ikinatangaje yitwa amazina y'abasokuruza babo, okay, niba basubize muri icyo gihugu n'ubutaka bwabo. Bavuga bati musubire iwanyu mu Rwanda ariko bagende bafite ubutaka bwabo niba batabashaka. Icyo ni kimwe. Cyangwa se icya kabiri, bavuga bati mwebwe ntabwo tubashaka ku butaka bwacu, nimukore igihugu cyanyu. Ariko ibyo ngibyo ntabwo leta izabibaha kuko uburenganzira buraharanirwa nta muntu ubuguha. Ubwo abavandufone niba bashobora kuvuga bati twebwe turabona mutarimo kudushaka abakongomani, twe tugiye kwigenga twigira igihugu cyacu, mutakidushaka ko tuba kuri Kongo. Biba nko kuriya kwa Yugoslavia icitsemo ibice, Yugoslavia ikavaho, tukabona andi moko muri Kongo nayo agenda avuga ati twebwe tugiye kuba igihugu. Cyangwa se mu bintu M23 na AFC muri rusange baganira na Kinshasa, undi muti navugaga bavuga bati twebwe mushaka ko mutarimo kutwumva, nimuduhe imyaka 50 twigenga, yego tukiri kuri Kongo, imbere nko kuriya k'umujyi nkunze gutanga urugero wa Hong Kong mu Bushinwa, abongereza basubije Ubushinwa ariko ukagira administration yabiri special uko bakigenga, bakaba bafite ubutegetsi bwabo, ifaranga ryabo, polisi yabo, n'umutekano zabo, bakaba bafite idarapo ryabo, ariko nyuma y'imyaka 50 bakazasubira ku Bushinwa 100%. N'aba ngaba barimo kuvuga bati wenda tureke twebwe mwaduye imyaka 30, mwaduye imyaka 50 nka Hong Kong, mwaduye imyaka 20 twebwe twigenga, hanyuma tukazakora referendum nyuma y'iyo myaka yo kureba niba twavamo igihugu cyangwa se yo kureba niba twaguma kuri Kongo. Kuko reka no muri abarwandofone babu hari abo ushobora kubwira ngo ntabwo muri abakongomani bakenda kuguhitana, nabo biyumvamo nk'abakongomani kandi ntabwo barenganyiriza, nubwo bafite inkomoko y'umuco n'ururimi ku Rwanda, ariko bavukiye muri Kongo biyumvamo ubukongomani kurusha uko biyumvamo ubunyarwanda. Kuvuga rero ngo urabibambura ndakurahiye, cyangwa se baremere nk'uko beguye intwaro bagende bakureho ubutegetsi bwa Kinshasa, bagende bafata ubutegetsi Kinshasa nk'uko FPR yabigenje, igahagarika jenoside yakorewe Abatutsi, igafata igihugu, ikabohora abanyarwanda, igahita irema igihugu bundi bushya. Nabo bagere Kinshasa bafata ubutegetsi bareme igihugu bundi bushya. Nawe niba atari ibyo, nimwe navuga ngo uburenganzira ntabwo babuguha, urabuharanira rwose. Ntabwo abakongomani bene wabo bazigera bababona nk'aho ari abakongomani, bazahora bavuga ko ari abanyarwanda, bavuga ngo nimusubire iwanyu. Urakoze cyane. Hanyuma kaduhindura ingingo, twerekeze ku ruzinduko rwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye i Kinshasa.
yongeye kugera i Kinshasa mu gihe umubano hagati y'u Burundi na RDC ukomeje kugira uruhare rukomeye mu bibazo by'umutekano byo mu burasirazuba bwa Congo, ariko kandi Ndayishimiye yaherukaga i Kinshasa muri Kamena 2026 aho yagiranye ibiganiro na Perezida Felix Tshisekedi ku mutekano n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi. Urugendo rwe kandi rudahunga rwabaye urwa gatanu agiriye i Kinshasa kuva muri 2020 ubwo yageraga ku butegetsi. Hanyuma kuba Perezida Ndayishimiye yongeye kugera i Kinshasa nyuma y'igihe gito, ni iki gishobora kuba kibyihishe inyuma? Urakoze cyane, kandi ikibazo cyawe gifite ishingiro rwose, kubera ko Perezida Ndayishimiye agiye Kinshasa kabiri muri uyu mwaka. Ejo bundi yaranariye mu kwa gatandatu, hatarashira n'amezi abiri asubiyeyo. Urumva rero ko ni ikintu abasesenguzi dukurikirana aka karere uhita ubona ko harimo ikintu cyihishe inyuma. Ikintu cyihishe inyuma rero ni ikihe? Nta kindi kimujyanye, ni Sud Kivu ntabwo yaburamo kubera umuriro uriyo, kuko Perezida Neva arimo arareba akavuga ati ahangaha ndangaye M23 natwirwanaho ndongera kuyibona mu marembo barimo baradupepera agatumba. Muri gihe M23 itaha umujyi wa Uvira, cyari igisebo gikomeye ku Burundi. Bari bavuze influence géopolitique mu rwego ruri totalement. Ubwo rero nabo barimo bareba bakavuga bati karabaye, igihe Baraka yabimaze gufatwa byaba birangiye, na influence géopolitique tuzongera kugira muri aka karere. Ariko njye uko nabigarutseho nibo babyiteye, nibanga kwisuka mu bibazo bya Kongo, ntabwo bari kugira ikibazo. Rero Neva dukunze kuvuga ngo ari ku makara ya tatu akomeye cyane ashyushye arimo arabira. Kara ya mbere ni abasirikare be badashaka kurwana, bamaze kurambirwa iriya ntambara, kuko buriya umusirikare ava akagera iyo nta rugamba na rumwe atsinda, morali iragabanuka. Muri abasirikare baryoherwa no kuvuga ngo bafashe ahantu, bafashe umujyi. Ngira ngo ajya kubona M23 yinjiraga mu mujyi, nta muntu utarabonaga ko ibyo bintu rwose babyishimiye, ari ibintu biryoshye, barimo barabafotora. Sinanjye nabivuga, ni n'umuhanga w'umushinwa Sun Tzu ubigarukaho, avuga ko rimwe na rimwe iyo ufite umutwe w'ingabo cyangwa se w'inyeshyamba, rimwe na rimwe uba ukwiriye kumanura abahungu bawe bakinjira mu mujyi bakawutaha. Ariko iyo bamaze kuwutaha bibongerera morali. Bashobora kuvuga bati ariko siko buriya na Kinshasa twayifata, niba dufashe umujyi nka Uvira, niba dufashe umujyi nka Kare, ni ko wabonye igihe bafata Goma Bukavu yayisigwa. Ni ukuvuga ngo byongera morali. Abasirikare rero ba Neva mu gihe bakiri hariya baravuye muri Nord Kivu babashorera kugeza hariya bagakubitwa, ikindi baratakaza, hari abapfira ku rugamba, hari abakomereka barakomerekera ku rugamba. Ntibivuze ko no muri twirwanaho hatari abapfamo cyangwa bakomereka, ariko bafite icyo barwanira. Ubwo rero ikara ya mbere niyo ngiyo y'abasirikare barambiwe urugamba. Hari ikarayo mbona ishyushye cyane, ariko ni ijyanye n'ubuzima indani mu gihugu. Ubwo abaturage barira bati nta bitoro dufite, ubukungu bumeze nabi, inzara igiye kutwica, ibibazo by'ubukungu bimeze nabi. Ibyo nabyo ni ibibazo bikomeye. Ikindi kibazo nawe nafite gikomeye na urasesengura ireba, ni hagati mu ishyaka ubwabo ntabwo bumvikana. Ibi ngibi umuntu ashobora kuza akanyuma akavuga ngo aranyumoza, ariko niba ufashe umuntu w'igifi kinini nka nuza nka Bunyoni ukabura amufunze, yego baramufunguye, ariko ntibibwire yuko atari ikintu kita kigaragara yuko mu ishyaka ubwabo rya CNDD hari n'ikibazo. Tureke na Bunyoni na n'ubungubu ukubise igitoroshi tubona yuko batarimo ikintu cyo kumvikana. Hakazamo noneho ikindi kintu gikomeye, arimo gutegura amatora. Ibi byose rero ntabwo byabura kumujyana Kinshasa, bitewe n'uwo murongo twabonaga cyane cyane w'umutekano. Ntabwo byabura kumujyana Kinshasa niba ariko abasirikare badashaka gukomeza kurwana. Ashobora kuba arimo kureba uburyo yasohoka muri ino ntambara, kuko za Tanzania zabigenje na South Africa, areba uburyo yasohokamo
cyangwa se niba yanagumamo ariho uburyo yagumamo ariko bitari bugire ingaruka muri iki gihe yiteguye donc cyo kujya mu matora. muri iki gihe twavuga ko Tshisekedi ashaka iki muri Ndayishimiye muri iki gihe? Twavuga ubufasha bwa gisirikare, ubwa diplomasi, cyangwa uruhare mu gushaka igisubizo cya politiki? Urakoze cyane. Ni nacyo kintu ngo nagiye kujya no kuvuga ngo ibyo byombi uvuze Tshisekedi arabishaka. Arashaka ubufasha bwa nuza bw'intambara, ni ukuvuga ngo bw'umutekano, ko arimo arareba akavuga ati neva aramutse avuyemo hariya kaba kambayeho. Nubwo neva nawe nta kintu yigeze ahinduraho hariya, ariko byibuze nk'umuntu uba hamubereye ucunga aho hafi, akaza n'ubufasha bwa diplomasi. Ngira ngo ubu ngubu neva ayoboye African Union. Nubwo neva adashaka cyane kuba yagaragara nk'uko arimo kwijandika mu ntambara ngo yerure biturike, kuko ayoboye African Union, ariko urumva ko ari irindi jwi rikomeye. Ayoboye African Union igihe iriya migi yafatwa nka Uvira cyangwa Baraka, icyo gihe arasakuza, ijwi rirazamuka ku rwego rwa diplomasi. Kandi ngo twaranayibonye mu 2023 yinjira muri Uvira, icyo gihe diplomasi yarakoze cyane, yaba y'u Burundi yarasakuje i New York. Ikintu twavugaga tuti hana tension basuzugura igihugu cy'u Burundi, kubera ko u Burundi bufite ambasaderi hirya no hino ku isi. Bafite ambasaderi Washington, bamufite i New York, abo bose baba bari gusakuza. Bafite ambasaderi bamuhagarariye mu muryango umwe bw'Uburayi, abo bose baba bari gusakuza. Bujumbura hariya za ambasade zose niho ziba, nubwo kapitali bayijyanye Gitega, ariko amambasade yose aracyari i Bujumbura. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ni diplomasi ikomeye cyane, uko ni ukuvuga ngo ibikomeye. Kandi ikindi papu unarebye buriya Tshisekedi urabona avuye mu bihugu bitandukanye muri Afurika, ariko icyo ndeba cyane ni Tanzania. Ubwo ari guhuza axe ya Tanzania ni ukuvuga ngo igiye guhuza axe ya Dodoma, Gitega ndetse na Kinshasa, mu rwego rwa Tanzania avuye ekonomike n'igihugu kigomba kumureberera mu burasirazuba bwa Kongo, y'uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'uburasirazuba buganisha amajyepfo, ngo tuba tuvuze kuri za Karemi, ndetse na axe y'umutekano na diplomasi ku bijyanye na Ndayishimiye wamuhaye ingabo ndetse no kuba ayoboye African Union. Hanyuma izi ngendo za hato na hato z'abayobozi ba politiki n'aba gisirikare b'u Burundi i Kinshasa, twavuga ko zirazana umusaruro ki ku butaka, aho ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa rikomeje guhanganira na AFC M23 na Twirwaneho? Nta ngaruka cyangwa se nta risati nini ngiye mbonamo. Biracyaza kuri cya kintu, iriya koalisyon yaratsinzwe. Ahantu yatsindiwe hambere na mbere ni mu ntangiriro, kujya kurwanya abantu bafite icyo barwanira, kwambura abantu ubwenegihugu. Ubwo tugarutse kuri za mvugo twumvaga za ba Fayulu. Icyo kintu ntabwo gishobora gutuma batsinda. Icya kabiri ni akajagari dukunze kubonamo muri iriya koalisyon. Kokuteri irimo Wazalendo nazo zitandukanye ku bigurupe, buri kigurupe kigiye gifitiye inyungu zacyo. Irimo abamayimayi, moko y'abamayimayi, ubwo turi kuvuga za mayimayi zabaye abakutumba mu majyepfo. Irimo za FRDC, igisirikare kitashinga ngo kinabyine, ibi na perezida wabo bakunze kucyita ngo ni kroshari. Irimo za Twirwaneho ibarwanya, ahubwo irimo leta y'u Burundi, nuza igisirikare cy'u Burundi, abo irimo mercenary. Abo bose rero gutsinda AFC cyangwa se gutsinda umutwe wa M23 na Twirwaneho biragoye. Yego gustressa M23, gusabota, yego aho ngaho barabishoboye, ariko kuvuga ngo barabambura ubutaka rwose bahebe. Nkabona ko igisubizo cyiza ni igisubizo cy'ibiganiro, ahubwo n'abadahise n'ibiganiro bazashiduka n'indi migi yose tubona irimo iragwa, nk'uko Goma bayifashe naho Kivu bakayifata, Sud Kivu hakaba hasigaye Uvira na Nuza na Baraka nayo bagerereje.
bashobora kuyibura ahubwo tukabona koalisiyo ya AFC irimo twirwaneho n'umutwe wa M23 binjira ahubwo mu mujyi wa Karere. yego. Hanyuma Rudahunga, nyemerera duhindure ingingo tuve mu karere twerekeze kuri politiki mpuzamahanga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye gutangaza ko yifuza guhura na Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru muri uyu mwaka, ariko Trump na Kim baherukaga guhura muri 2019 nyuma y'inama ebyiri zabereye muri Singapore na Hanoi, ariko ibiganiro byabo byarangiye nta masezerano yo guhagarika cyangwa gukuraho porogaramu kirimbuzi ya Korea ya Ruguru. Ubu Trump yongeye gushaka uwo mubano mu gihe Amerika yanagabanyije imyitozo ya gisirikare ikorana na Korea y'Epfo. Icyakora Kim Jong-un Kim Yo-jong, mushiki wa Kim Jong-un, yavuze ko atazi ibiganiro bishya hagati ya Washington na Pyongyang mu gihe Korea ya Ruguru ikomeje kugaragaza ko idashaka kwemera igitutu cya Amerika. Ikibazo nakubaza cya mbere, Trump ashaka guhura na Kim Jong-un mu gihe Korea ya Ruguru ikomeje kongera ubushobozi bwa kirimbuzi. Ese Trump yabagamije iki kuri iyi nshuro? Urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Ukuvuga ngo Perezida Donald Trump unahaye akabyiniro ka Uncle Sam. Uncle Sam ubundi hari abantu bambaje ngo bishatse kuvuga iki. Turuka kwitwaga Samuel mu mateka mu gihumbi za 700 barimo kurwanira ubwigenge, wahaga ibiryo abasirikare b'Abanyamerika. Bita rero bamwitirira kuva icyo gihe yitwaga Sam, ariko bongeraho akazina ka Uncle. Muri Amerika bakoze kwitana Uncle Sam. Ubwo na perezida ugiye yafashe icyemezo ku kabyiniro kenshi karagaruka. Kuri Perezida Donald Trump aka Uncle Sam, intego ya mbere afite ni iki? Arashaka intsinzi ya diplomasi. Urabona avuye mu ntambara ya Iran nta kintu na kimwe akuyemo. Kuvuga ngo aratsindira Iran byaramunaniye, ifite ubumwe bukomeye. Ubwo arashaka intsinzi ya diplomasi yerekeje Kabuhehe kuri Korea ya Ruguru. Ariko buriya babo byaratinze kuko Korea ya Ruguru bari batangiye kumvikana ku bwa se wa Kim uyu nguyu witwaga Kim Il-sung. Ariko nawe amaze kubona uburyo basenya Iraq, aravuga ati nta yindi solution ihari gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Yego. Buriya abazungu batinya ibintu bibiri. Ikintu cya mbere batinya ni bombe atomike kuko bazi ibintu yakoze Hiroshima. Icya kabiri ni ubumwe. Ibihugu bifite ubumwe ntabwo babikunda, baba bashaka aho mfite kubisenya. Trump arashaka intsinzi ya diplomasi. Ikindi cya kabiri Trump ashaka ni ukuvuga ngo arashaka gushyira igitutu kuri Seoul buriya. Ni ukuvuga ngo Seoul ni ukuvuga Korea y'Epfo yanze kumufasha mu ntambara ya Iran. Rero ibi bintu byababaje cyane Perezida Donald Trump. Igihugu barinda bo bavuga ko barinze, bafite ingabo zirenga 50,000 ziba muri Korea y'Epfo, zirinze Korea y'Epfo. Hanyuma yasaba ubufasha Korea y'Epfo ikabumwima, kugera kuganira na Korea ya Ruguru, kongera kugarura mu ruhando mpuzamahanga rwa diplomasi. Perezida Kim ni kugabanya, ni nko kwereka South Korea ko batakitayeho. Ibyo rero bita bigira iki, bita rigabanya igitutu no kwita byongera igitutu kuri Seoul, kuko ugize neza uranavuze uti imyitozo bari bafite, urabona ko Amerika itagize ikintu gihambaye cyane uko byajyaga biba. Iki ngiki ni cyerekana ko Seoul ni bebe barimo gushaka gushyira hasi, kandi Abanyamerika bareba inyungu. Ejo twema tuvuga ko buriya ibihugu bireba inyungu, ntabwo muri politiki habamo shushu bebe, ntabwo igibamo. Kuvuga ngo Amerika yigiriye amahirwe ikagirana ibiganiro na Korea y'Epfo ya Ruguru bigacamo, Korea y'Epfo bahita bayireka. Nuko kubona mu gutera Iran ibihugu byo muri Golfe ntabwo Amerika yari ibyitayeho. Ni ukuvuga ngo rero icyo ni cya kabiri navuga, gushyira igitutu kuri Korea y'Epfo. Icya gatatu, Perezida Trump arashaka gutandukanya Kim wa Ruguru, Korea ya Ruguru, akayitandukanya n'Ubushinwa n'Uburusiya.
kuko buriya babu ubu Korea ya ruguru ibayeho kubera Uburusiya n'Ubushinwa. yego. Kuko Korea ya ruguru ihana imbibi n'ibyo bihugu byombi. Mu majyaruguru ihana imbibi n'Uburusiya, mu majyepfo aganisha uburengerazuba igahana imbibi n'Ubushinwa. Igihugu kinini n'Uburusiya, igihugu kinini kandi ibihugu bikini. Ni ukuvuga ngo nibyo byayifashije mu rwego ruri economique, mu gihe Korea ya ruguru iri mu bihano bikomeye, ariko ibyo bihugu byo byanze kubahiriza ibyo bihano. Ubu rero ni ukuvuga ngo kubera umubano ukomeye Korea ya ruguru ubu ngubu ifitanye na Beijing ndetse na Moscow, kwegera rero Korea ya ruguru bishobora kugabanya influence, ni ukuvuga ngo bishobora kongera ijambo rikomeye cyangwa se influence geopolitique muri kariya karere ka Aziya, bikagabanya igitutu cy'Uburusiya n'Ubushinwa bari bafite. Indi mpamvu ya gatatu mbona ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo Korea ya ruguru nayo igabanye uburyo yongera ibitwaro bya kirimbuzi. Yego ibitwaro bya kirimbuzi ifite ntabwo Korea ya ruguru izigera ibihagarika, ibyo byo rwose babyibagirwe. Kubwira Korea ya ruguru ngo ihagarike intwaro za kirimbuzi ntibibaho, kuko Abanyamerika bameze nka Kisekedi, ibintu basinye ntabwo bajya babyubahiriza. Ushobora kuvuga ngo bumvikanye na Korea ya ruguru guhagarika intwaro za kirimbuzi zazo zose, bakazaza bakayitera. Kandi twabonye yuko ufite intwaro za kirimbuzi barakubaha. Buriya kuba Trump ashaka kuganira na Korea ya ruguru nuko yamaze kudekarara intwaro za kirimbuzi. Na Iran ubu ngubu izidekaraye ntabwo bakongera kuyitera kuriya, kuko baba bazi yuko yabasiba ku ikarita. Ni ukuvuga ngo rero Trump arimo kureba uburyo byibuze Korea ya ruguru yagabanya frenage, nuko yashyiramo frenage mu kongera ibitwaro bya kirimbuzi, kwa kurigeze kuba hagati y'amasezerano na Moscow na Washington yo kugabanya kongera umubare w'intwaro za kirimbuzi. Yego. Ibi rero nubwo wenda arimo kureba uburyo yabigabanya, ariko ntabwo agamije gukuraho arsenal yose ya kirimbuzi ya Korea ya ruguru, ibyo biragoye. Ikindi nanone nkuko twabivuze, indi ntego Iran iri inyuma y'uyu mukino, kuko Trump aherutse kunenga Korea ya ruguru nkuko twavugaga na Korea y'Epfo uburyo yanze kumufasha. Ubwo rero koroshya umubano na Pyongyang bishobora kuba mu rwego rwagutse rwa Trump rwo kongera gusaba ariye gukora ibyo ashaka. Ndetse iyi ntambara ya Iran impamvu nyizanyemo ni ukuvuga ngo biravuga ko Korea ya ruguru yahabye intwaro Iran. Bivuga ko ari amamisiri y'Iran, kandi birazwi ko Korea ya ruguru ifasha Uburusiya ku mujyi bitaga Kursk wari warafashwe na Ukraine. Korea ya ruguru yongeye yahaye ingabo Uburusiya, ziragenda zirakubita zigarura uwo mujyi. Ubwo rero izi zose ni influence Trump arimo gushaka kugabanya. Ikindi ni ukuvuga ngo Kim ntabwo ari mu mwanya wo kwiruka inyuma ya Trump ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bigaragaza niba Trump agabanyije imyitozo karabutaka bagiranaga na Korea y'Epfo, ibi byerekana. kandi iyo myitozo yabaye nubwo itari ikakaye cyane nk'ibisanzwe yabaye, ariko amakuru nanjye nakurikiye nuko Kim yahise yohereza misiri 10. Yahise yohereza misiri 10 kumwe zinyuze hejuru y'ibirere bya Korea y'Epfo, zikava mu nyanja ya Pasifika. Ariko ibi ni ibyerekana ko Kim nta blague aba afite. Yego. Ni ukwerekana ko nyine nawe afite, nubwo adafite imbaraga z'ubukungu ariko afite imbaraga za gisirikare. Ibi rero nkabona mu magambo makeya Trump ari gushaka kwegera Kim kugira ngo agarure ku ruhando mpuzamahanga kuri Korea ya ruguru, arebe ibyo bakumvikanaho mu rwego rw'ububanyi n'amahanga bwa Amerika, kugira ngo agire ijambo muri Aziya, ndetse no gushyira igitutu kuri Seoul, kugabanya ingufu. Icya gatatu, kugabanya ingufu z'Ubushinwa n'Uburusiya mu rwego rwo kubona intsinzi ya diplomasi muri kariya karere. Perezida Trump yavuze ko afitanye umubano bwite na Kim Jong-un wa Korea ya ruguru. Ese uyu mubano bwite Trump avuga ko afitanye na Kim ushobora kuba uhagije kugira ngo ibiganiro hagati ya Washington na Pyongyang bisubukurire aho byasobikiye muri 2019? Umubano bwite warabeshya, nta mubano bwite mbona aho ngaho,
Kim ntabwo ayobewe ibintu perezida Trump akoreye Irani muri ino minsi ku buryo yajya kumwizera. Ariko diplomasi ntabwo Korea ya ruguru yanga ibiganiro bya diplomasi, icyo yanga ni agasuzuguro. Diplomasi rwose izaba bongere, Trump ashobora rwose no kuva iyi manda kurangira hari ikintu yumvikanye na Korea ya ruguru. Ariko ngarutse kuri cya kintu cyo kuvuga ngo Korea ya ruguru yahagarika intwaro zayo za kirimbuzi, ibyo byo rwose ndakurahiye. Ntabwo Korea ya ruguru zigera bihagarika, wenda ashobora kugirana amasezerano, hakabaho amasezerano y'amahoro hagati ya Korea y'Epfo n'iya ruguru, no kugeza ubu ngubu nta masezerano arangiza intambara yigeze. Twavuga ngo habaye amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Ese ibyo bihugu gusa bageza bakagera ahantu bumvikana kuri uriya muyoboro wa parallel ubagabanya, ariko Trump adashobora kugeraho Korea ya ruguru akayigondoza n'ikomeza kongera gukora ibitwaro bya kirimbuzi, bakagira ikintu bumvikana y'uko ubushotoranyi nabwo bwahagarara hagati ya Korea y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'Ubuyapani, hanyuma Korea ya ruguru igakorerwaho ibihano. Ariko kuvuga ngo bazabuza gukora intwaro za kirimbuzi byo biragoye. Hanyuma Kim Jong afite iki cyo kunguka mu kongera guhura na Trump? Inyungu ya mbere kuko ntabwo yigeze abyanga, no muri Vietnam hano barahuye ndetse barongera Trump ahurira na Nuza muri Singapore, nawe numva barahuriye. Ntabwo perezida Kim yanga ibiganiro na Trump. Kuvuga ngo inyungu ashobora gukuramo, bashobora kongera kuganira. Inyungu ya mbere mu rwego rwa diplomasi, ubona ko Kim arakumiriwe ku rwego mpuzamahanga, ahantu ajya ni mu Burusiya no mu Bushinwa gusa. Ubwo rero nawe ntabwo yaje gutembera, kongera kugaruka ku rwego mpuzamahanga n'igihugu bari baraciye ku rwego rwa diplomasi. Iyo ni inyungu. Inyungu ya kabiri ku rwego rw'ubukungu, Korea ya ruguru yafatiye ibihano na Amerika ku rwego rw'ubukungu, ifatirwa ibihano n'umuryango w'ubumwe, ubona ko w'abibumbye ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, kongera kumugarura mu rwego mpuzamahanga rero agakorerwaho ibyo bihano, yaba ari inyungu ikomeye ku gihugu nka Korea, kandi icyo cyaba ari intsinzi ikomeye mu rwego rwa diplomasi. Ahubwo ikibazo twasigara twibaza, ese bizashoboka n'amabwiriza akakaye Amerika ibishaka gushyira kubo baganira? Ku giti cyanjye ndabona bigoye kuvuga ngo Trump nazashaka gushyira umupira hasi, nabuze Korea ya ruguru gusenya ibitwaro bya kirimbuzi, Korea ya ruguru bishobora kwemera bakagirana amasezerano ko nta zindi ntwaro zongera gukora za kirimbuzi. Ariko kuvuga ngo zihagarike ibyo byo rwose biragoye. Kuvuga ngo Korea ya ruguru yahagarika intwaro biragoye, kuko na Gaddafi baramushutse arazihagarika, ariko kugira ngo mwabonye ibyo bamukoreye. Ntabwo bigeze bita ku masezerano bagiranye, ahubwo bamuteje intambara baramwica avaho. Ubwo rero igihe nicyo kizatwereka ko hari ikintu gishobora kuvamo. Rudahunga, nagushimiye cyane, ibihe byiza. Murakoze cyane Babu ndetse n'abari badukurikiye.